Tnediet il-Malta Investments and Economic Advisory l-MIEA, entità ġdida li tiġbor 3 entitajiet f'waħda, l-MGI, il-Mimkol u l-MSPP. Waqt business breakfast organizzat mill-MGI u Times of Malta, ġie spjegat li l-MIEA sa taqdi bosta rwoli, inkluż li tagħti pariri ekonomiċi lill-Gvern. Iċ-chairperson tal-MGI, Ronald Mizzi, iddeskriva lill-MIEA bħala ċentru li jarmonizza, jissorvelja u jirrakkomanda titjib fejn meħtieġ. Sejjaħ lil din l-entità bħala direzzjoni ġdida li tikkumplementa l-viżjoni ta' pajjiżna l-25 sena li ġejjin. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri għalli din il-bidla jmessaġġ ċar dwar kif Malta qed tħares lejn il-ġejjieni tagħha, jiġifieri lejn pajjiż aktar effiċjenti, koordinat u b'viżjoni ekonomika soda li tiffoka fuq żvilupp sostenibbli u fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Ministru Xkembri qal li l-MIEA tirrifletti governanza aktar robusta, istituzzjonijiet li jaħdmu b'aktar effiċjenza u ċarezza u servizz pubbliku aktar modern. Issa diħaj kollha l-irwol mhux biss li tamministra aġenziji tal-Gvern, mhux biss issa irwol ġdid li tkun servi ta' konsulent ekonomiku mhux biss għall-Ministeru mal-Gvern kollu, kif ukoll tmexxi proġetti strateġiċi. Bdejna eżerċizzju intern fih dan il-Ministeru tal-Ekonomija sabiex naraw lim dawk entitajiet jistgħu forsi jiġu assorbiti f'entitajiet oħra u allura tnaqqas l-ispejjeż, tnaqqas il-burokrazija kif ukoll iżżid l-effiċjenza fl-operat tagħhom. Biex ikompli jitnaqqas il-pis amministrattiv, il-Ministru Xkembri ħabbar ukoll tibdil f'4 entitajiet oħra. Qal li l-NFDIS ġie integrat fl-MBR, l-eSkills ġiet integrata fl-MDIA, Responsible Gaming Foundation ġiet assorbita mill-MGA u li l-Projects Plus Limited sa tiġi xolta b'mod ordnat. Stqar li dawn huma passi li jibnu ekonomija kompetittiva li tħares il-qudiem b'konfidenza.